Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Urubuga rwa twese ijambo ni iryanyu. Reka dutege amatwi igice cya gatanu kuri birindwi bigize ibyavugiwe mu rubuga rwa twese rwo kuwa gatandatu tariki ya 24 z'ukwa mbere 2015 rwibanze ku myigaragambyo yo gutabariza impunzi ziri muri Kongo iteganijwe kuwa 4 tariki ya 29 z'ukwa mbere i Paris mu Bufaransa no mu bindi bihugu binyuranye. Urakoze cyane Ntaganzwa. Reka mpe ijambo mbere yo gusoza, mpe ijambo uyu uhamagaye na telefone, noneho mu gusoza mpere kuri Alex kugira ngo network itongera kumucikiraho nkuko byagenze mu kanya, itongera kumucikiraho atarasoza, hanyuma nze gukomeza mbabwira n'abandi uko musoza. Reka rero ndabona avuyemo uwo wari uhamagaye, wari ufite na telefone yatorogoyaga cyane yazagamo za interference, none ndabona avuyemo. Reka noneho muri turu yo gusoza manze mpijambo Alex. Murakoze nano. Yego. Nkomeje kubashimira ku biganiro byiza nkomeje gukora. Reka mpereye cyangwa ntangire aho Damascene yasaga n'uri kurangiriza avuga yuko uru rugamba ntabwo twarugiyemo dufite inyungu zingana. Hari abahunze mugani bakaba barishimiye yuko ngo indege yaguye, niko njya numva hirya no hino babivuga. Ubu rero iyo mubwiye yuko hari ikibazo, we rwose ntabwo mushobora kubyumva kimwe, ntabwo mushobora kujyana muri urugamba. Harimo n'abandi rero basa nkaho bitanabareba, bakumva yuko hari abagenewe gupfa cyangwa kujya muri urugamba, ariko ngira ngo baribeshya. Urya amazi ajya ashyuha ntiyibagirwa iwawe wambeho igihe kimwe. nabo bazumva yuko hari icyo bagombye hari ibyo bagombye kuba barakoze. Ndagaruka ku kantu numvise bakomeje kuvuga yuko mbere y'itariki 2 hari ibyakozwe. Birumvikana hagati mu mashyaka, ntabwo mu mashyaka yose anyarebamo cyangwa ngira gute, ariko ngewe navuze yuko en general ku kibazo kireba FDLR mbere y'itariki 2 z'ukwa mbere, mbere yuko kuri iriya tariki bari bavuze yuko igomba kuraswa rwose. Ibyo kwirirwa tujya tubeshya abo tuyobora cyangwa iki nta cyakozwe, kuko iyo myigaragambyo ntiyakozwe. N'izo nzandiko muri kuvuga zagiye zandikwa nyuma ejo bundi. Ibintu byinshi wenda Nyagasana zadufasha bihinduke, kuko usanga politike twarayigize ngo nge ugasanga ngo hari abantu bagomba kuba ngo bari imbere cyangwa bagomba kuba aribo bafite ibintu mu maboko, bagomba kuba ngo ibintu byinshi ugasanga nibyo ngo nibo ba nyirabyo cyangwa iki, abantu barebanaho bagira gute. Ariko twebwe hari n'igihe twebwe twibaza ati se ubundi abo bantu bose ubundi batumariye iki? Ni ukuvuga ngo rero kugeza uyu munota, kuva nyuma y'itariki 2 twebwe twabonye yuko nta muntu kamara uriho muri urugamba. Usibye uko twebwe muri PS imbera kuriho twayibonye mbere, ariko d'une manière générale nyuma y'itariki 2 nta muntu kamara uriho muri urugamba. Ibintu byo kuvuga ngo ngiye ninjye ushoboye ninjye ugize gute, abantu bikuza cyangwa abantu ngo bagera ngo hanaha ngo bagira gute, ejo mu gitondo kazasanga batangiye kutubwira ngo nibo batumye FDL itaraswa. Aha turi
niba ari diporomasi, niba ari iki, twese turayikora, tuzi aho igarukira, tuzi aho irangirira, tuzi ibikorwa, tuzi ibidakorwa. Ntabwo rero turaha ngo tuzaye tubwira abaturage, tubabwire ngo twebwe turakora. Sinzi ibyo ukora, sinzi ibyo mukora, ariko icyo ngewe nshingiraho nuko abanyarwanda bakeneye ibikorwa bifatika. Ntabwo bakeneye ngo turi gusakuriza kuri za Facebook cyangwa hehe ngo Alex na Padiri bapfuye cyangwa ngo Alex na Damascene bapfuye. Amahirwe dufite nuko nyuma y'ibyo umuntu byibura ari kureba akavuga ati ejo cyangwa ejo bundi noneho bishobora kuzaba inyana, ariko ubundi byari byarabaye ikimasa byararangiye. Kuko ibintu byo gupinga nabyo ntabwo nakwirirwa mbigarukaho, ni ibintu byaturanze, ugasanga yaba kuko ngo ibintu biteguwe na Alex, ngo Alex w'umwana ngo reka ngo ntabwo nabijyamo. Ngira ngo uyu munota ntabwo ari ibyo tugomba kujya turebe igiteguwe gifite mumaro ki ku banyarwanda, kiratugezahe. Abantu tubanze turebe, tukige, tubone, turebe buryo ki gishyirwa mu bikorwa. Nkaba rero ngewe nkomeza kubashimira abantu mukomeje gushishikariza abandi gushyira hamwe, abandi kumva yuko ikibazo cya FDL ari ikibazo kireba buri munyarwanda wese, na cyane yuko yaba udafite umuvandimwe, yaba udafite iki, nawe ubwe aho ari niyumve yuko ku mutima hari ikimukomanga, ufite umuvandimwe mu Rwanda, nawe ubuzima abayemo ni ubuzima buteye agahinda. Ngira ngo mwebwe abenshi murakuze kundenza, ngira ngo sinzi nimba mwarigeze mwumva aho akagari kagenda karwara abantu barwaye amavunja barenga za 100. Mwebwe wenda rimwe na rimwe hari igihe musoma mukavuga ati ngo barwaye ngo mu murenge ngo 50. Reka biriya ni akagari. Twebwe turakurikirana umunsi ku munsi, abantu barashize. Aho abantu bageze rero yuko noneho na leta yiyemera yuko barwaye amavunja, abo ni abantu bo gutabarwa. Ni ngombwa rero yuko tugerageza tukareka ibidutanya, twumva yuko icyo dukeneye nkuko nabisubiyemo ari igihugu, tukagerageza tukabwizanya ukuri, ibyo kwirarira tukabivamo, twumva yuko niba Thomas ari ibyo adashoboye, Damascene abishoboye, bagomba kuzuzanya bikagerwaho tukajya imbere. Naho kumva yuko umuntu ari kamara, ibyo byo rwose n'uzabyigira azamenye yuko yibeshye. Nkaba rero nkomeza kubifuriza ijoro ryiza na weekend nziza, mbashimira ibitekerezo byiza mwagiye mutanga. Ubwo nanjye abambwiye ngo nsuhuza abandi, ndatekereza yuko mbasuhuza, niyo ntabasuhuza nonaha n'ejo nabasuhuza. Murakoze, mukomeze kugira ibiganiro byiza. Urakoze Simeo. Nagira ngo nyiri icyo mbwira Alex. Reka nze urakimubwira, reka nze manze nanjye mushimire kubyo atubwiye, ariko kubyo atubwiye asa n'uvuga ati ibyo ari byose biragaragara yuko mbere y'itariki ya 2 ntacyo mwakoze. Kuba FDL itararashweho ntabwo ari ku bushake bwanyu cyangwa ari ukubera ibikorwa mwakoze, ni ukubera Imana yaduhagazeho ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho ngaho ndagira ngo nsobanuze, kubera yuko nkurikije uko nagiye mbikurikira, nta nubwo nanjye nabonye icyo FDL yakoze icyo gihe. Ntiyatubwiraga, ntabwo yamobilije abantu ngo yabwire iti kugira ngo icyo kintu icyo gikorwa kibi kitazabaho, dore ikibazo cyacu ni iki, dore icyo nsaba abandi banyarwanda gukora ni iki, dore kandi ibintu nk'ibyo ngibyo. Yakoze iki y'ubwayo? Kubera yuko bose bari ari abanyarwanda batayirimo, ari abanyarwanda bayirimo cyangwa abanyamahanga, bari bategereje yuko ishyira intwaro hasi cyangwa se ikadefanda pozisiyo yayo ku buryo bugaragara.
noneho abafite icyo babikoraho bakabikoraho, ariko yafashe leadership ivuga iti, yafashe initiative yo kuvuga iti dore twebwe kugira ngo ibintu bitagenda gutya, dore icyo twe duteganya gukora, icyo mwe mwakora ni ikimudufasha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo kintu sinkizi cyaranyihishe, ntacyo mbona. FDLR yakoze iki? Noneho FDLR yari yafatanyije n'andi mashyaka bashyiraho ikintu cyitwa CPC. Izo za initiative CPC yakoze iki ubwayo? Nagira ngo nabyo kubera ko ntakurikiye bihagije, ube wabimfasha ubinsobanurire, kugira ngo noneho CPC yari iri hafi cyane ya FDLR, yari izi ibikorwa byayo, bari baziranye kuri za gahunda n'ibiki byose, turebe ukuntu yamobilije abantu, noneho wenda bakanga kubyitabira. Nk'ubu ngubu iki gikorwa cy'aya mashyaka yateranye hariya i Paris, biyerekana yuko abakoze iyo initiative bashatse uburyo bamobiliza, bakadefinisa n'impamvu bamobiliza abantu, icyo baba bagiye gukora, ibiki byose. CPC icyo gihe yari ihari, irimo amashyaka menshi, kandi igenewe justement kumvikanisha iyo koze ya FDLR n'impunzi ziri muri Kongo. Yakoze iki mbere yo kublama irindi shyaka ryaba riri ahandi, ryo ryari ritegereje kumva icyo abo bantu barisaba, bavuga bati dore dufite ikibazo, dore twebwe mu rwego rwa CPC ibyo twateganyije, dore gahunda mu kwezi kwa 10 twakora iki muri iyi kampanye, mu kwa 11 twakora iki, mu kwa 12 twakora iki, ese abaza tugafatanya kuri icyo gikorwa punctuel kirebana n'ibyo byo kuraswa onu yavuze mu kwa mbere, turagikoraho iki, abashaka ko tugifatanya ni muze bagafata iyo leadership. Bakoze iki? Nge kubwanjye nta information mfite z'ibyo bakoze. Nta kublama rero abantu ubu ngubu bose barasinziye, cyangwa niba bafite uburyo babigeza ku bandi, nge simbimenye, nabyo birashoboka. Ariko nagira ngo mbaze, waveba nde muri ibi ngibi ko bose ari abo kuveba? Bene ubwite nta initiative mbona bafashe, cyangwa se babwiye abantu bati nimudufashe ibi. Numva yuko gusa abantu bagomba kwibyirotera, bagatekereza ibintu, noneho bakabikubita aho ngaho batasezeranye na bene ubwite. SPC yari muri iyo ngiyo, kubwanjye nta iyo initiative yantuza ya kampanye nasabaga yuko yakorwa. Nibwiraga ko CPC yayisimbukira ikavuga iti koko reka dukore kampanye, igahamagara amashyaka yose iti nyabuneka dore ko twari kubigenza kugira ngo bizagere hariya. Ntabyo nabonye. Ngenda shimira abakoze initiative ubu ngubu bamaze kubona yuko Margretu uko byagenze bidakwiye gukomeza kubwo buryo. Sinzi icyo Alex abivugaho mbere yuko nk'ijambo Karinganire urisabye. Murakoze cyane kongera kumpa ijambo. Mu gihe cyose FDLR yari hariya iri kudepoza intwaro, benshi twarabikurikiye, abandi twari duhari, umunsi ku munsi twarayibonaga. Nk'uko nababwiye, kugeza uyu munota ngewe ndemera yuko mbere y'itariki 2 yaba amashyaka yaba abantu ku giti cyabo ntacyo bakoze. Niki uyu munota turi kuvuga ngo tuzajya kwigaragambya, tuzagira gute? Ngira ngo ababikoze iyo initiative, abayikoze ntabwo bagiye gusaba uruhushya FDLR. Ngira ngo ikindi abantu bagomba kumenya, ibibazo FDLR ifite cyangwa yari ifite icyo gihe, ni nk'uko wabona umuturanyi yahishije inzu, ukarindira, uri kureba ukarindira yuko azakubwira ngo mutabara. Ni ukuvuga ngo icyo twari gukora cyose gitabariza FDLR kiyungaho, ngira ngo ntabwo ari gufata iya mbere ngo igende ibivuguruza. Iyo bikibaho, cyangwa nk'ubu wenda reka tuvuge yuko yifashe ibyo turi gukora ikabivuguruza, aho nicyo cyaba ikibazo gikomeye, niho
ubwo natwe twamenya ikindi bigamije. Naho uvuze ibya CPC ngira ngo njye navuze muri rusange, ntabwo nigeze mvuga ngo rishyaka iri n'iri, njye navuze muri rusange yuko tutabashije kugera aho twakabaye twarageze ku gikorwa cyo gufatanya n'abanyarwanda bari muri Congo, by'umwihariko cyangwa muri rusange impunzi ziri muri FDLR. Murakoze. Ubwo hari tuzabigarukaho ikindi gihe kuko ubu ngubu deba yaba ndende. Wewe uravuga yuko mu byo wagiye uvuga byose uravuga ngo ni ikibazo cya FDLR. Abandi bose bagiye baravuga bati ni ikibazo cy'impunzi ziri muri Congo. Aho hantu hari nuance kandi ni ngombwa yuko abagerageza mbese abantu bashobora kudusobanurira impamvu wewe ukomeza kuvuga ngo ikibazo ni cya FDLR, nkaho abandi bavuga bati ikibazo ni icy'impunzi ziri muri Congo baba batenkuriwamo FDLR. Hari aho uvuze ngo iyo bafata initiative ngo FDLR ntacyo ntiyari kubyanga n'ibiki byose, ngo umuturanyi ahishije inzu ngo ntiwategereza ko atabaza ngo kugira ngo uze. Umuturanyi ahishije inzu ariko akanga gutaka cyangwa se wahagera ntanakwereke ati ikivomesho kiraha cyangwa igikoresho kiraha cyangwa se mu byo ukora byose ntugire ibi iki byose, icyo gihe haba habuzemo ikintu kwisuganya no kubwira abantu uti ngicyo mbatezeho niki, simbona niba ari ikintu cyo kugawa, kuvuga uti icyo mbatezeho niki. Ikindi rero aho navugiye CPC nuko ayo mashyaka yose yararimo yashoboraga nayo kubona ko ikintu cyihutirwa agakora agafata initiative yo kuvuga ati twisuganye kubu buryo, bagakora plan kandi na FDLR irimo. Ibyo rero gushaka kugira intuza kubisimbuka nkaho FDLR ifite ibyo yakoze itaramenyesheje abantu bari bayitezeho kwivuga iti dore twebwe uko duteganya kubigenza, none muzadushyikire muri iyi programu, mw'ubu buryo bwo gukora, mw'ubu buryo bwo gutekereza, muri diplomasi muzakora, muzajye mudufasha kubu buryo. Niba batarabigejejweho, ikosa ntabwo ari abategereje ngo barebe icyo CPC cyangwa se FDLR yo ku giti cyayo yabagezaho. Ndakeka yuko niba tugiye kujya mu bintu byo kuvugisha ukuri kwa kundi wavuze, ngewe ku giti cyanje na blama bose cyane ba nyir'ubwite. Harimo ibintu bivugiyemo nabo tukumva. Ni ntuza ni ntaganzwa telefone cyangwa se ntuzije muza interference. Ntaganzwa, uranyumva? Ndakumva cyane. Izo interference ziri guturuka iwawe. Reka mpe Alex ijambo. Urakoze cyane. Reka mpere ku kibazo cya FDLR ngo n'impunzi ziba muri Congo muri rusange cyangwa uko bimeze. Ibyo bintu ngira ngo impunzi ziba muri Congo zose n'ubundi FDLR, kuko FDLR ubundi ni ishyaka rigizwe n'abasirikari n'abasivili bose, rero bibumbiye muri FDLR. Nta mpunzi rwose muri Congo wavuga ngo ntago iba muri FDLR. Ngiyo ntago nayibonye ahantu hose nagiye. Ni ukuvuga rero uvuze impunzi ziri muri Congo nta kibazo. Impunzi ziri muri Congo se ikibazo ni iki? Voilà. Aho niho nashakaga kugira ngo nsobanukire. FDLR. Niba FDLR yarabaye muvoma y'abantu y'impunzi ziri muri Congo nta kibazo. Icyo gihe iyo abantu bamwe biro turuva bakavuga bati turavuga ikibazo cy'impunzi ziri muri Congo, ntabwo wavuga uti kuki mutavuze ikibazo cya FDLR. Muri kunyumva nabi. Ngiye navuze ngo ikibazo ni ukuvuga ngo impunzi ziri muri Congo na FDLR. Nabyo ntabwo
simbizi sinabyemeza kubwo buryo ku bwanjye ndagira ngo nanjye sobanukirwe donc ku bwanjye byantangaza impunzi ziri muri Kongo nazo ni FDLR donc FDLR ifite abasirikari kagira n'abasivile donc impunzi ziri muri Kongo nazo ni FDLR oya impunzi Kongo ni FDLR ntabwo ari impunzi na FDLR niko simo warumbwiye ngo ya atari byose oya uko mbyumva ko babikoze batubwiye yuko FDLR ari ishyaka bashyiraho batubwira n'amategeko bashyizeho amategeko agenga iryo shyaka za structure donc abarigenga ikaba irimo bien sûr igice kimwe cy'abasirikari b'iryo shyaka sibyo yego ariko ntabwo bavuze yuko umuturage wese w'impunzi iri muri Kongo y'umunyarwanda iri muri FDLR ni ukuvuga yuko nkurikije uko bimeze ushobora kubona umuturage ajya muri FDLR abishaka ariko ukaba wabona n'undi muturage utajya muri FDLR kubera ko mu ishyaka hajyamo umuntu ushaka wese ntabwo hajyamo umuntu nk'uko bajyaga muri muvoma ngo ubwo uri mu Rwanda ubwo uri muri muvoma muri emerenide aho niho ngira ngo tukore nuance niba ari ishyaka no kuvuga uti mwishyamba mwabo izo mpunzi harimo benshi bari muri FDLR ibyo nabyumva ariko kuvuga ngo impunzi iyo ari yo yose iri muri Kongo iri muri FDLR aho hantu mpafite akabazo ku buryo mpera ku byo wanditse ntuza Alex uvuga ngo abantu dukwiriye kumva ko niba tuvuze FDLR tuvuze impunzi zo mu mashyamba ya Kongo kuko niko bimeze kandi zirabyemera ziranabibereye ngo irifo gukomeza kwatura kubera ikibazo cya FDLR twakwatura tukareka guca ku ruhande twitwaje izina impunzi zo muri Kongo tukavuga ko ari FDLR bavuze ko ari impunzi zo muri Kongo ndabona biteye ikibazo aho hantu nicyo cyari gitumye nari nsobanuje kubera yuko bakunzi bake wo muri PS imbera kuri ababajwe nuko abantu bavuga impunzi zo muri FDLR akavuga ngo bambe zo muri Kongo akavuga ngo bagomba kwerura bakatura n'iryo jambo yakoresheje ngo bakavuga ko ikibazo ari cya FDLR ko ikibazo atari cy'impunzi zo muri Kongo ariko ntabwo ari ukavuze ndabisomye ndi kubigusomera ibyo mvuze ndabisomye ahubwo hane ikibazo yankoro gishobora kuba gitera ni gishobora kumbangamira mu byo nkora naho numvise avuga ko udashobora gutandukanya doki impunzi zo muri Kongo kuri FDLR ko impunzi donc harimo abasirikari harimo aba FDLR y'ingabo hakaba n'abanyamuryango ba FDLR nako abaturage b'impunzi bose nabo ari aba FDLR alors donc communauté internationale muri arwanya FDLR ntabwo ari kuvuga ngo ni ingabo gusa ni ukuvuga donc umu FDLR wihariye donc ni ukuvuga ko kariya kana k'agahinja uriya mukecuru ziriya mpunzi ngewe nzi zitari muri FDLR abo bose communauté internationale yagumye kubafata kwa FDLR donc ça c'est différent bakunzi Alex ubundi uburyo bimeze FDLR nababwiye yuko kugeza umunota igizwe n'abasirikari n'abasivile no kuvuga ngo nuko communauté internationale yahise ivuga yuko FDLR yose ari abasirikari ariko ubundi yaba amategeko yaba iki FDLR ubwayo ni ishyaka rigizwe n'abasirikari n'abasivile hanyuma komeza none ngo nongera iki impungenge za Pascal akubwiye Pascal juste yo bavuze FDLR nuri amuturage uri hariya abarimo ubwo iyo hajemo ibyo kujijisha biba ari ikindi kibazo ngusomeye biriya wanditse mu nyandiko wohereje kuri 21
hashize iminsi 3 uvuga ngo nyaboneka birinde kujya bavuga impunzi zo muri Kongo ngo baje bavuga FDLR ngo kuko ngo n'impunzi zo muri Kongo zose ngo ziri muri FDLR. Icyo kintu na Karinganire aravuze ati giteye impungenge. Impunzi niko kuri muri Kongo wowe bakunzi bake uri muri FDLR. Reka nyine mbigusobanurire aho nari kuhagera rwose. Nukuvuga ngo hari ikintu abantu benshi bakunze gusa n'abakwepa, nongere mbisubiremo, cyitwa FDLR. Bakumva uko FDLR kuyivuga cyangwa kuyikorana nayo ari uguheka umusaraba. Kuba ibyo bintu byaranditswe cyangwa byaravuzwe ntago ari ikintu cyatunguranye kandi ibintu twemera. No kuvuga ngo kugeza uyu munota iyo uvuze impunzi na FDLR ukubumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye. Icyo twebwe twashaka gusobanura nuko majorite y'impunzi ziri hariya rwose ni FDLR. Naho kuvuga ngo Alex ubwo ari muri Kongo cyangwa sinaye ngenyine hari n'abandi ba PS bari muri Kongo, rwose kugeza uyu munota ntabwo ngewe mvuga yuko turi muri FDLR, nta nubwo bishoboka. Ngewe icyo nashakaga gusobanura no gusobanura ahantu havuga ngo impunzi ngo na FDLR. Nta kibazo mvuze FDLR, nta kibazo mfite. Bavuga impunzi ziri muri FDLR ziri muri Kongo. Ubwo niba FDLR irimo ariko impunzi ziri muri Kongo. Erega ntuza biriya bya Loni reka ngire nk'ijambo n'abandi, reka ngire ngwiki. Iyo uvuze ngo impunzi na FDLR ubushatse kuvuga iki? No, impunzi donc bavuga ninde uri kuvuga ngo impunzi na FDLR? Gira ngo ariko message nasubizaga niko yari imeze, bavugaga impunzi na FDLR. Impunzi ziba muri Kongo. Reka mpijambo abandi noneho badufashe gufutura, kuko mu gihe bidafututse mu gihe FDLR y'ubwayo yari izanyemwo urujijo, izatuma habamo kaduruvayo abantu bashobora gufasha izo kwita ku izo mpunzi, bavuge bati iryo shyaka ntituryibonamo, none bo nirikora ibintu uko ribyumva, ubwo bibe bihemukiye babandi batari mu ishyaka kandi bari muri Kongo ari impunzi. Ibyo Loni yavuze yafashe icyemezo ku bantu bafite intwaro b'impunzi bari muri Kongo. Niba umbwiye yuko abaturage 240 bari muri Kongo b'impunzi bose bafite intwaro za gisirikari bakora ibikorwa bya gisirikari, icyo gihe umwanzuro wo kurasa kuri FDLR koko urareba bose, nukuvuga ko bose bagomba kuraswaho kuko bose bagomba gufatwa nk'abarwanyi nk'inyeshyamba. Naho niba abafata ibyemezo bazi ko FDLR ari umutwe w'abarwanyi ufite intwaro, bakaba barayisabye gutanga izo ntwaro kuzishyira hasi kugira ngo bigaragare yuko abaturage basigaye atari abaturage bafite intwaro, ishyaka bakwibumbiramo ryose ryari ryose, ibyo ni ikindi kibazo. Niba ariko biboneka ubwo ibintu byaba bifututse. Reka nk'ijambo ninde wari wisabye hajya Ntaganzwa? Inde? Hari ndi gahunda nari mfite icyo reka Ntaganzwa banze avuge wenda icyo yashaka kugira ngo ugende ucyumvise. Icyo cyari igice cya 5 kuri 7 bigize ibyavugiye mu rubuga rwa Twese rwo kuwa 6 tariki ya 24 z'ukwa mbere 2015, rwibanze ku myigaragambyo yo gutabariza impunzi ziri muri Kongo iteganijwe kuwa 4 tariki ya 29 z'ukwa mbere i Paris mu Bufaransa no mu bihugu binyuranye.
biracyaza. Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda.